Обязательно iç керек. Siz aytпасаңыз. Kim aytат? 5 регион. Нарын областы, Токтогул району, Карагулча району, Лейлик району, Жергетал району. Барлығыңыздарды көргеніне келешекте буындар кайып Meni көзгөчө. Meniki arxivga қалат meniki. Estelike қалат. Көп жылдарға қалат. Хало тілектер болса айтып қойыңыздар. Yaxshilik bo'lsin, tinchlik bo'lsin, mulkchilik bo'lsin, жалпы жайық вот жүрергіле Рахмат келсін. Qırğız bayram, Noruz bayram, bu bayram. Рыспа аке, бір қабыл тілектеріңіз істемейді. Обязательно iç керек. Siz aytпасаңыз. Kim aytат? Noruz bayramımız köyüne. Bardığımız gibi çok. Bugün gördük ağam olsun. Bu yılda yıldan sonra bizde Noruz bayram keliptir. Oşan pol otağız. Şunumuz bardık polu olmadı. Bugün yaxşılardan olsun. Görgözeli şu toqçılık günlerге olsun. Аманчылык болсын. Айтқаныңыз келсін. Қуат, сен не деп сөз сөйлесің? Қатырақ сөйлеп қойшы. Жаңы жерліктер барымызға бақытты алай қалайын. Денсаулыққа олардайын. İşlerimizde iyilik болуына барлығымыз чапатырмақ болып. Айырмасы жоқ, кім қаяқтан келген, Тоқтоғылдан ба, башқа жақтан ба, Баткеннен ба айырмасы жоқ. Біз барымыз жаңы жерлікпіз. Бар бололу, бақтылы бололу. Келешегіміз кең болсын, жаңы жер өркүндөп өссүн. Айтқаның келсін. Жарқырап күліп тұрған жайнаған Жақсы берген.
Жараткан берген жагдайда тайманбас тайбас эр кайда жүрөгү баатыр туусун тутар мүрөгү жалтыр суусун жутар жан кайда канаты сынса кайнардан кара тер түшсө кайрадан мек намыска турар жигит мекенимде улам жигит кайралган күн сары чапкан шаң төрү кабылам көк жал көк бөрү кайратың таштодой жүрөгүң солуп маш ботой көкөй кести жан дил алса көкүрөк жазбай тизгин алда кайратың таштодой жүрөгүң солуп маш ботой көкөй кести жан дил алса көкүрөк жазбай тизгин алда талашса темир тал чайнар тарамыш балтыр жал чайнар элдин кыран жигиттери ачыдар жүрөк алып бителге таш чайнар үмүтүң өзүң колуңда үзүлбөй дайым колсуна анда месе алдыңда аргымак жулунап жол сурап күн сары чапкан шаң төрү кабылам көк жал көк бөрү кайратың таштодой жүрөгүң солуп маш ботой көкөй кести жан дил алса көкүрөк жазбай тизгин алда кайратың таштодой жүрөгүң солуп Урматтуу жаңы жердин тургундары, бүгүн Норус майрамына ушу улакты биз 70-жылкы классташтар улак берели, силердин көңүлүңөрдү көтөрүп, оюнзокту кичине поддержка кылалы деп келгенбиз, шаардагы классташтар. Анан ушу Камбаратта колдоп, жигиттин бири Шаймерден колдоп, жакшы ойноп, жигиттин ушу каада салттын калтырбайт. Кыргыздар аттан түшө да салттан түшпөйт деп салтты кармап жүрө бергиле. Биздин кийинки келечек силерсиңер. Анан ушу кичине ырымдап, улактында байгесин берип кетели деп чечтилик. Азыр биз ошо байгени берип койгонго тапшырып койгонго уруксат эткиле. Кимдерге тапшыралы? Тоғыз берді, жаңа миген емек аламанға кетті. Мына 73 немелерді бата берді. Эми ошо болсо бата берип коелу, балдар. Максаға силер бата берип коелу. Мейлі мына балдар ат колдосун күндөгүдөй эле жакшыраак тынч ойнойлу. Аман экен. Мен жакшы бата берейин. Мейлі 70, мен 70 да. Ден соолугуңар чың болсун, өмүрүңөр узун болсун. Ар дайым ушинтип жакшылыктын үстүндө ойноп жүргүлө. Кыздын кызматын көргүлө, урдун урматын көргүлө. Ар дайым жолуңар ачык болуп, көп акча тапкыла алмайын. Алла разы болсун. Силерден бир бата бергиле булардан. Максат. Kim çıkardı abi? Hey! Yigit kızga jetebi Jetmey barkı gedebi Haykırlaşı Yigit kızga jetebi Jetmey barkı gedebi Haykırlaşı Alda qayda ozğandan uza Barcada kızdı tulpары alыстым Attın başın bayqatsan tartın Kıçırı gideydi çeker şaşırlı Ata babalardın sadığı kımbat Uzay
Eng ишти Yok hele bol be çık hele. Çalındadı çigittin, kare gelin örtürü, halatoğdu biriktin, al boyunu büktürü, kızlıktır hepsini, kırmızı ulatazın, halgaya algın de, vata verin vatasın, gelli çayılık, başlarında bul kumar, terler suday koyulup, kolda kondur çuğular, ezin mıkçı vinçerin, eki gökçal karıştı, hacal çetken ulakta, alağandır kırıştı. Alca çekit der geldi şıkkıl, gülüp barek kıpkırıp, göğsü geldi taymaştan, gülük törün şapkırıp, ulacı git şardındı, ulakçanı tardıldı, haldı gitti gökbörü, kanası kalkındı, tulbarındı top top top, tuyak uçun çabot bot, kızı gelgende, kızılgancı togot bot, halgalgaçı gitti, ratırlar gülük tör, kaygazansı tolturar, karı dolgun bilektir, kara buluşun kara güç, küpürgül kanat iş, bu baylarda gördü, bulağındı salat iş, bu baylarda gördü, bulağındı salat iş. Assalamu alaikum. Ушул Жаңы Жер айылында 5 регион Нарын областы, Токтогул району, Каракулча району, Лейлик району, Жергеталы районунан, Тажикстандан келген тургундар арасында достук катаандашу жылда эстафета берип, Нооруз майрамын өткөрүп келебиз. Былтыр каракулчалык туугандардан бизге ошол эстафета тийген, токтогулдуктарга. Ошо Короз айына туш келгенибизге байланыштуу биз ошол майрамдык иш-чараны клубда өткөрдүк. Уюштуруу тобу өзүчө кеңешип, сый тамакты кечинде ооз ачыруу иретинде ошо лицейдин кафесинде бергенге даярданып атабыз. Кудайга шүгүр, концертибиз, маданий иш-чаралар жакшы өттү. Эми элди, ошол региондун өкүлдөрүн, ушул жердеги мамлекеттик уюмдардын башчыларын, аксакалдарыбызды, сыйлуу адамдарды чакырып, ушул жерде ооз ачырууга даярданып атабыз. Бүгүнкү Нооруз майрамыңыздар менен барыңыздарды куттуктайбыз. Жаңы Жер айылында жашаган ушул Кыргызстандын ар кайсы булуңунан келген, 7 областтан келген миграциядагы адамдар ушул жерде отурташып калган. Биздин кезегибиз менен Токтогул районунун кулундары бардык маданий иш-чараларды бүгүнкү Ноорузга арналган атайын ат оюндарын уюштурганбыз.
Андан сырткары азыр эми ооз ачууга, ифтарга орозо мезгили болгондуктан конокторду күтүп жатабыз. Жалпы ушу жаңы жерликтерди жалпы эле ушу кыргыз элин ушу бүгүнкү Нооруз майрамы менен куттуктайбыз. Дүйнөбүздө тынччылык болсун, элибизде ынтымак болсун, биримдик болсун. Жалпы жаңы жер элин биринчиден ынтымакка чакырат элем. Ынтымактуу элдерден бололук. Көп улуттуу ар кайсы өлкөдөн ар кайсы областтан келген адамдар жашайт. Ошол элдерди ынтымакка чакырат элем. Ушул Нооруз майрамында Рамазан айына туш келгенине байланыштуу ушул жерде азыр ооз ачырууга даярданып атабыз. Ошо уюштуруучу топторго ыраазычылык билдирем. башкача кылып отурбай кечинде ар кайсы регион өкүлдөрүн чакырып, андан сырткары ушул жаңы жер айыл аймагындагы жетекчилерди чакырып, чоң ооз ачып, ушундай башаттап сөйлөдүк. Себеби дегенде баардыгыбыз эле ар жетекчисин тааны бербейбиз, биле бербейбиз, жаңы келген бар, мурда иштеп аткан бар дегендерчи. Ошон үчүн азыр кезеги менен ушул баштарга сөз бере берели, өзүңүздөргө белгилүү даватты үйлөрдү айтпай, отуруп алып айткандын бирде бир багыт ушу. Себеби дегенде ар бир жетекчинин аз дегенде 20дан, көп дегенде 100дөн ашык коллективи бар, ошолордун артынан келип атат. Кабат эле айтылат. Өзүңүздөргө белгилүү президенттин элге жакын өкүлү айыл өкмөт башчы болот. Элдин ушул өзүнөн чыккан эң жакын адамы бул кеңештин төрагасы болот да. Азыр бүгүнкү күндө эки айыл аймак бириккен айыл аймактагы кеңеш төрагасы менен ушул айыл өкмөт башчысын сөз берели. Силердин кабыл тилектерин угабыз, анан калган кезеги менен биринчиден Илкат Рамазан айысына куттуктап кетейин. Баарыбызга тилегендерди, ойлогондорду Кудайыбыз берсин, күнөөлөрүбүздү кечирсин. Урматтуу жамаат, бүгүнкү Нооруз майрамыңыздар менен куттуктап кетейин. Баарыңарга чын денсаулык, uzun ömür, оорубай, аман эсен жүрүңүздөр. Нооруз жергиликтүү кеңештин төрагасы болуп келдик. 24-жылдан баштап мурда жаңы жерликтер десек, 24-жылдан баштап айылдаштарыбыз бул айылдаштар болуп калдык буюрса. Ошондуктан баарыңыздарды Нооруз майрамы менен куттуктайбыз. Кармаган орозоңуздар кабыл болсун.
21 март негизи начало новой жизни деп коет. Баягы жаңы күч менен башталган мезгилге туура келет экен. Ошондуктан Кудайым ушул мезгилибизди, ушул жылыбызды берекелүү кылсын. Баарыңыздарга күч кубат, баарыңыздарга ден соолук, ар дайым жакшы маанайда жүрүңүздөр. Салам алейкум, урматтуу туугандар, урматтуу айылдаштар. Биринчиден мен бүгүн баарыңыздарды көргөнүмө абдан кубанычтамын. Бүгүн улуу күн Чыгыш элинин улуттук майрамы болгон Ноорус майрамы ушу Рамазан айына дагы туш келиптир. Баарыңыздарды чын жүрөктөн куттуктаймын. Ушул Ноорус майрамы жаратмандыктын майрамы, тарыхый таржымалы, руханий мурасы кенен майрам. Биздин элибизде ар дайым кенен майрамдалып, ынтымакка чакырган майрам. Ушул бүгүнкү иш-чараны уюштуруп, ушул каттуу сүмөлөк даярдаган жалпы уюштуруу тобуна терең ыраазычылык билдирем. Андан сырткары мына биздин айыл аймакта жаңы жетекчилер келиптир. Ошол Максат Кадырбекович, Ноорус иним мынакей Максат Кадырбекович менен буга чейин дагы кесиптеш болуп чогуу иштешкенбиз. Тажрыйбасы кенен адам. Силерге да ишиңиздерге ийгилик. Кудай буйруса ушул урун болгон долбоорлорду улантып, айылыбызга чоң салым кошот деген ишеничтемин. Сиздерди карап эл түздөнөт. Ошондуктан ишиңиздерге ийгилик. Силердин дагы ушул өзүңүздөрдүн мөөнөтүңүздөрдө биздин айылыбызга жаратмандык адам катары жакшы ийгиликтерди жаратат деген мен терең ишеничтемин. Саламатсыздарбы, урматтуу Жаңы айыл тургундары, урматтуу аталар, бүгүнкү бириктирген жаз менен бирге бириктирген Ноорус майрамыңыздарды чын жүрүктөн куттуктайм. Жана ошондой эле Рамазан айы менен да куттуктайм. Кармаган оозуңуздар кабыл болсун, кылган дуаларыңызды Аллах Таалам өзү кабыл кылган болсун. Биздин аймакта деги эле биздин республикада жалган жакшылыктар болсун, өнүгүп өссүн. Ноорус майрамыңыздан куттуктайм. Ошондой эле Рамазан айына кирип, Рамазандын айы менен кармаган оозуңуздар сиздерге кабыл болсун. Сиздерге калган күнүңүздөр ден соолук, денсаулыгыңар чың болсун, эч качан оорубагыла. Өт жашагыла. Ушул өмүр каалагы. Анан ушундай эле ушул бүгүнкү оразасын уюштурган ушул жалпы жамаатка чоң катышкан сиздерге ийгилик каалайбыз. Ушул жан жердин мотору деп коюлат. Ушул жан жердин моторлору элдин баарын ушантып оразасында соолук сиздерге кабыл болсун. Үйүңүздөр менен аман болгула, ден соолукта болуңуздар. Assalomu alaykum, hurmatli qo'noqlar. Bizni mekamaga xush kelibsizlar. Biz ushbu mekamaning yetakchisi Abdulvohid vazifada o'ynaymiz. Hurmatli aqllar, hurmatli erkaklar, hurmatli otalar, akalar, o'quvchilar, qarindoshlar, hamma o'rganishlar qabul bo'lsin. Alloh taolo menga videoni maqbul qilsin. Allohning barcha qilgan ishlarimizga maqsadlarimizni o'rnatishga nasib qilsin. Zamanın жақшысы біздің игілігіміз қатарында екі жетекші айтып қойып, Ермек пен Майрабек үшін мектеп оқуына оқушыларына бүгінгі екі мекеменің жетекші оқулар. Бұлар чоң игілік, өз мамандарымыз өз тұрамыз. Сол үшін Ермек пен Майрабек оқуларына біреу қазағымыз тұмалмашысына, біреу тез жаңылардығы жетекшілерге ойыншы баш светөшті сағаты телефон береді. Саламатсыздар, урматтуу Жаңы тургундары. Бул Икерге Ноорус майрамында Ноорус майрамдары баарыбызга ден соолук, uzun ömür, чын ден соолук, ушундай эле тойлордо жактыкка жолуктабыз, кызыктар ашык болсун, мол болсун.
барысына өз болу. Dini adamımız, Danyarımız da var. Moderatorumuz da var. Allah'ın çok teşekkür ederim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ağalar, bilgiler, bilgiler, arkadaşlar. Allah Teala orucumuzdan hayır olsun. Armağan orucumuzdan beri. Allah subhanahu hükmünde bulup vaat edin. Bütün alanımızda Allah orucumuzdan. Sizler bizi tabi İsrail'imizde rahattı inşallah. Sizler bizge baka durgan hukuk verdi, karma durgan hukuk verdi, böyle durgan söz verdi. Sizler bizi bugün öyle yaşatıp, sizler bizi içini yedirip, kursağımız doyacaklarına Allah'a zaten. Yerden pürgü özsüzlükler çıkarıp, kursağımızı doyumuzu bastırıp içini yedirmekten Allah'a zaten tuğanlar. Allah subhanahu eğer kalmazsa olmuştu bir de böyle Allah'a tuğanlar. Şundan bizi alsın diyor. Allah subhanahu şuna mevlidi uğrayımıza, sizler bizi bugün kuzda uçuşlarga çoğunluk, o zaten vaziyet olmalı. Tuğanlar niyet uçuşlarımızda inşallah Allah'a razı olsun. Orada ötürü berekeli var. Avvalı rahma, arsatı mahfira, ahir ötüründen ne olur? Birinci 10 gün bugün Allah'ın rahmeti cahit. İkinci 10 gün bugün Allah'ın keçirimi olur. Altı Allah'ın keçirimi olur. Bunda götürürüz. Üçüncü 10 gün de Allah'tan sorağına dek bozaktan otururuz. Sorağına dek sorağına. Ahmet'in Allah sıratına bizi bu dünyada ne demek kardeş? Ahirette üçüncü grupta yaratmak bulmaklar. Boşan da eski alışıyor gerek. Buna aksa kadar orada oturak. Geçen yaş parlarına geçip ölçü geldiğinde 43 yaşlara. O vakti şundayken tezi de ötüp edildi. Hem bugün ayda turgan derse buradaki yedekçilerimiz oturak, ağırlıkçı genelerimiz oturak, baykilerimiz oturak. Bugün de bizim ayıp bir de turgan derse ıntımaya gelip turganda. Kaysi yerden geldiğinde Allah Teala sizin bizde çoğu turşu geleceğiz, yanı yerden geldiğinde. Musulman şurada değil, Musulman biddini de ölçteyken. Ömrüne küsüne anın ulutunda aralayın, Musulman şu biddini de ölçteyken de turganda. Onun için sizlerin varlığınızda zeyleyin, Allah için sizlerin varlığınızda yaxşı görün. Allah subhanahu sizlerdi varlığınızda karmağanlarınızda hava kılıp, dünya ahirette bakıl olmasın, varlığınızda değişikte denilsin Allah subhanahu yaxşı amallarga, namazga, o zeketke baylar için. Yana acılıkla başka varlığınızda Allah subhanahu nasip kılsın. Şu şekilde başlarına oturarız, şurada yurtuma, canıcı, şu yedekçilerine daha yardım verelim kurbanlar. Boşaların işi oğur neyizi, boşaların da cemilince'den oğurun koldan alıp, boşalarına yardım verelim kurbanlar inşallah biz ösürüz. Ama bölüm, ana şu daima ıktımak olur kurbanlar. Rahmet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oğuzumuzda kavun olsun, Oğuz meydanımızda kutlu olsun. Biz şu uyuşturucu genel sıcaklarında bu estafette 5 regionun ortasında durumda o için Toktok regionuna ikinci dönem geldi. Otan kulüptün tegerekleri tamak verildi, otogarın mayranda taraf ettiler. Ama biz oyladık. Benim Oğuz ayında eğitim varın Oğuz cevap tuttu. Kulüptün tegereklerini oturama götürgen söyledim. Şu bayramda kim tabaklarıyla arkamızdır, Oğuz'dan olur. Şu yerde yaşanan yedi olmaktan, yedi doğumdan gelgen ırkı bölümü şeyde olanlar takırıp, uyumlar kulaklarını takırıp, ırkıbakta ırkı alır, niyet kondurur, Kudayımızda yaxşı vardır. Şimdi doğumlar, bende bir o, siz gelseniz, Serbaraka, İmanali, yerimizde, ırkıbak gönderdir, yaxşı Ağrı'daki koyarını sizler görünüz. İmanali. İmanali. Ancak gel. Hayrat. Hayrat gelseniz de.
Uzamızlar kavga olsun. Yanı geldi yaşayan durumlar. Bazı mesela birlikte irtibatta olup yaxşı yaşatıyorlar. Bunlar tutacağına Yorulmamışlar, havlu olsun. Şu uzaytlarla bizim canlı yerimizdeki yaşayıcılarla bazı dostlar hükümet teksin, öyle teksin. Uzaydan yaşlılık olsun. Hayatta olur, aman esirde olur, böyle doğrultusuzlar çıkarı olur. Evimiz bir kişilikte pasyonluklar yaşaydı. Birim tuttuğu olur. Yapmak istedim. Allah Teala'na bin yerde şükürler, razılıklar, bunlar yaxşı adamlar hakkında tutanlar, yaxşı iman bergenine, şüden soğuk bergenine, avlu bergenine, Ardayım işte tutanıp kendip göreriz Allah Teala'na. Buna ayrılığında çok oyun, biz de suyla oturarız. Buna canlı çöp çıkarlarında koşulu olup, böyleden bizge suyuşta oturar. Yurtmakta Allah'a hemen dostlarım. Ardayım şu canlı yer, жақсы yer, dostluk yer, iyilik yer, şu rızkılı yerler bizim yurtlar başka yerden insanlar maqtanıp gelemiz. Oşağa tatlı tuğutlar, batırların, aldığınızların, bağırlarını istiyor, bağırlarını жақсы görüyorlar. Evet, bizim aksakallardan yüzlerce, görüşlerce aksakallar gelsenize yüzlerce. Hurmatlı davranışlı tuğanlar, bugün Noruz bayramı oldu, Januari gündelik. Noruz bayramı bu başka bayramlara kararında özgöçe bayram. Sebebi gün menen tüntengелip, tündar toğuşup, eski zilge, çamızılge, zululuk olacak. Kar gelip, zululuk gelip, yergelerine çöptür çıkarttık, günler kaynettik. Bu canımızda her bir adam özünü bağlamak, bağlı dilekini ayırdık, yaxşı dilek var. Biz de bu dilekini koyalım. Şu canımız absorpsiyon olsun, barçılıktır, tokçuluktur, ıntımaksızcılık olsun. Bar bolalım, bir bolalım, deken ıntımakta bolalım. Rahmat, Noruz bayramı arasında. Sağlıkın canımızı sevmeyeceksin. Dostlar, Müslüman tutacak yerlerinde aslan. Sizlerimizin varlık kuranlar son zamanda razı olsun, uygun bayramımızda kutlu olsun. Bütün toplumun yerini unutmağına razı kılıp şu yılda hizmet kılan var. Gerçekten bir şey yok. Kısırıp dostlar, kısırıp yerimiz unutmağımızdan yerim gezege kutuların yerine var istiyor razılık bildirelim. Rahmat, Yunus'ta olsun, gördüğün çağır. Yemin bakanlığı alıp gelmeyecek. Rahmat davet olun. Hurmatlı asırlarlar, baykeler, gecekeler, buradaki hazır başkalarımızı benimki şimdi sözler başkalarını sıylap, haysi yerde olsun başkalarını sıylalarını ötkeni şariatta da var. Başkalar gönlünde kara rengi kurulsa da var, gönlünde kara kişi olsa da var, başkalarını sıylalarını diyor. Birinciden takip ediyoruz, başkalarına söz verdik, aksakallarına söz verdik. Ardından gözümüzün regional bütünlerimizi Allah'a söz verdik. Yeni Karnaval Rozumuzda dağıtıcı olup havuz olsun, ağır aksakalların bölümüne söz verelim. Vata versin aksakalların bölümüne. Anageyim, vata kılıp, anageyim, ibadet kapılarına mesela. Peygamber buluşuyor, yanında kaldı. Aksakalın vatasına var mı? Selamünaleyküm arkadaşlar. Onun için bu yani bizim olsa bütün Allah'ın adına başlayıp Allah Teala'nın bir dokunan mevcut çıkarlarından sonra ama onu kararların orasıları sonuçta Allah Teala'sının kararlarımız daha kabul olsun zamanlık bölümüne belki çarşılıklarının Yoktukları hava sakınlarından var, yalan olmuşlar, programlarından var, yalan olarak Allah Teala var istekli sözleşmeleri.
Rahmat, erkekler, bakeler, aldığınızda da Rasapurlu Ölçü'nün pakette sağlık, milyon mallar bile başlakanaya ulaştırın. Жайнаган көздөр менен жолуксак кандай жакшы, жолуккан кандай жакшы, жолуккан кандай жакшы. Сагынган жүрөк менен эң жакшы тилек менен кучактап бекем кызы кубаттуу билек менен görüşkün kanday jakşı, joluk